Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjasliang Rupa Premium Meghalaya. UMDC Kemota Russian Constituency Bapwell Sorkar Ubalongru Executive Member John Kakasi Hills Autonomous District Council Hakanyo Trukleber Arajar Punriu Lapan pau gi ngokya daga bakenno baka Sorkar jilla ling baka tanar puli puthi klale Shiliang kaman haga baka Mang Pisa banchna bat Maramot yiki Skul Sorkar bakin thop bigi lower primary ki secondary bat ki higher secondary school habro ko wega jilla kabakot hado chispa apusan glortam haga jiga kramiki lar thai ku bor ba Sorkar la ai nuksa daga baong baki Eastern West Khasi Hills District kabadan hado Prapwait League School Lower Primary hindega Sorkar kelamang Pisa ban Maramot tangi ki Prat League School katba West Garo Hills kidan lepi Prat League School ki baka Sorkar kelamang Pisa ban Maramot arpundai tli West Giant Hills katba East Khasi Hills kabadan district kabahe bat kularim tam haka jala kidan tangka khandai League School ban Maramot Ubasa oklet lakin tui ke Sorkar bakam deben le Shiliang kaman Haba Mang ke Pisa hindega deben petlem ke Jingleh jeng Skul kibla penya deki borshnong baki kin hunyam kibla yo jengger shad na ke Sorkar te akbri fi baro ki parlok mato khobor tika jikhat junga fi mata kasngi ka jikhat junga ban kan fi mata kasngi ka dan kui ka mat ka ba ni junga komu nong mi khman Nanti napo Eastern West Khasi District mo kamu MDC ngakwa man penpau lalu ka we ka kam bakata kadi ka jin Mang Pisa ka Sorkar aban sinala di Maramot ya ki sispa aprakutli ki government LP school ani ta ki lower primary school jong ka Sorkar mo kadi ka lembaga penat Directorate of School Education and Literacy kala tender mo man sinai kini kis pa prapo di school ni ban Maramot ya baro ki LP school ki badan agni ka jala ka jungi bakat kum kani ka tender ke bagila da ban khat hadu ka ban kut aka ap sautrik dung u ka ban kut andu ap sautrik tau banai ap sautrik mai pro aja kun rio ngar syam bagila dan hadu sispa prapo tuli ki Skul. Nah kini sispa anya kufra kidai ki government LP school, kawai kidai ka secondary school, kawai pak kidai ka higher secondary school. Tikat kup kidai ka tender ke baki lakon, lambang ba kawai ka government LP school. Kaban repair ni ban na baling kemai lambang hadu nyopolak kat raja praspa prapunyo. Nyopolak kat prahajar praspa prapunyo kawai ka school man penpa tina nakamata ka secondary school kawai ka secondary school kawai ka higher secondary school lamang nyopo pralak handai penru hajar aspa sopo pra kabamot adang ikheng total baro kani ka baka khat tanda katlan education and literacy kan poi syaka sispa akusan klori tam ya katamo di kai ko kwa banong ne por ho sutanat ba Sorkar ka Jingleh man penhai ki school kam tab ki LP school mah balik ki upgrade ke jogi dan dai kai ka bang kwa man penpau ka ne ka por ba kani ka jeng thu jong Sorkar man penhai ki LP school ka long ba ka don ka ba le si ka bang lap nong ne ka por ka ba ong nong gila ba ka le Shiliang mangala pek ba ne ki list jong ki school nei Nunggu ban penpau nak ke Eastern West Khasi District. Ha Eastern West Khasi District kini ki school ke ban penha dan ki ban yo kani ka fund national building kalong na Eastern West Khasi District ki yo tang Prateli na ki sispa prapo teli. Kat ba ka West Garo Hill District pat kayo adu life of Prateli. Mo ka West Giant Hills kayo adu arp kandai teli. Nangta ka district ka bakham he ka bala dan aru mansua ka East Khasi district ka yo tangkat khandai ki district yo kan ka East Garo Hills ka yo nyo Giant Hills khandai kinta teter ka West Khasi Hills ka yo Prateli tege ngok ka ka por ka long ba ha Eastern West Khasi district ka record ka bang layo nga ka long kidan hadu Prapwait teli ki government LP school bat kini ki Prapwait teli ki babun ki school nga ngalali keleng di school ki bala isne sisama ki baradon kam hiban Maramot kadon kam ban repair
Rei bali ba Sorkar pat ai tang pratali apo Eastern West Castle District. Kini anak kini ki pratali rutali kita napa mairang blok ban artali hamatar sya blok. Hoi nga kam nang ke por ngam bisni ngam puhnya kini ki skul baru ki belayo mo. Setenan bagi help kena gini kena skul ji ki yo ki building ki babiang mo penyo chung skul tu chung ki. Dia ngasui bakadon ka ba mlong proporsi dia kami rangkat. Hoi ngim ka mangingin yo adu kata kama rangkat bagi ki district mo. Kiba kam he dan ni kiba kam bun ki skul ten rai kejing fair life para adu para perkat mo ka wes garul sebab ka Eastern West Castle District ka Jingleh ke yo adu kundai la kum ka sola ka pen ke mo mo ngai fi ka Eastern West Castle District ka dan adu rahoi teli tang pra teli ngi yo ban repair ngas mo ba ka don ka mo ka Jingleh sini khamat neglang ka Sorkar na ta ka arpan ngo ka pa mo ka por ba kini ki skul ki don ki snong mo tidak benda bi skul ke bala seng de ki shnong la ni ke bala seng de ki balang ki ba hadi nombor 4 nomor ba slam ha kala shinti nok Sorkar nalor ji ki skul ki donru ki pat ki skul LP ndai tangga Eastern West Castle District ndai ki bi de district ki bala seng de ki shnong ki bala seng de ki balang ki ba pat dik ta ki government school dan ki ba de ki deficit mo dan ki deficit school system dan ki ad hoc school kiba bon lagi skul changi sino kandong kidi kitai kiba seng de balang kiba seng de shnong kiba haba ka deficit system kiba haba ki ad hoc ting lawat bang laju keli ni kini ki deficit school deficit and school ad hoc kisio tangga tulok ka basu ka Sorkar mag basyara ka Sorkar nrei ki building pat ki haban tibi kiba bon kini ki school ki deficit ki ad hoc school ki kiba isni ba ki haban Maramot hi de ki shnong de ki bor shnong nani de ki bor balang bakam tater tinggal kau nak kena kapor pada ke Sorkar kalau mang hadu nyo polak ya kau ke LP school nyo polak ada sna pelut eru sifo lak kau ke kamera layo adu nyo po layo adu nyo klik ke kamera nyo polak ada sna sifo lak kau ke kamera layo adu nyo kamera lagi ton ki school ke balesi ngam tharai bagi LP school ke kam adu nyo kamera mo LP school kita bi ke kamera nyimpat don kami taki laboratory nyimpat don ke library bagi dia taki LP school kai ma ko mana pol balik ke Sorkar bakala don kan di ka Pisa sispa do arpun keluar tam beli kam island ke yaki building nak kam taki school deficit ke bang fimne ke school ad hoc tola kam hadu nyo po mo nak ni kan nyo po penmang lang kam jadi di school deficit ke school ad hoc dan nak di nyo po ai no school Sorkar safola kalai po ai no sikini ki deficit mo dan di school ad hoc tola kem ai du saforu masim lo school Sorkar san ho ai no ini school deficit ke school ad hoc aku lak du nomor makin kini opan penpai ke school kiru ki ai kaju ke jing kai kaju ke jing syakri bat kiru sal lebon ki kamha ke sal ki bapa ke dene ki school ad hoc na school deficit nang ya tu ya pi ba dia mangala job FDC ki babon no pi school ki wan mo kitip bangidan kendak kesai ke skim nak kilang KMC ki babon ki lawan ban ai ki application ban ai ki memang aku jung thok penyarap dan penpa nak kamta ki ki school building ki joki babon nata ki school deficit school adong nang lawan ka tu ki school ki ki belajar shisha di ki snong man penharu nyo kem dan fund hi bakli Sorkar kam yarap tinggal semua kan kapor pada ke Sorkar la adu nyo polak ki kan school na ko ban kentu ya ke Sorkar kan kapor ya ka tan education bakat pilam kan ki school LP beri nak deficit bakam juru ki beri nak ad hoc nak ta sekoi pat ko banang nak por ba aku akan kam tab e ki snong ka ba ki tan kini ki government LP school nyo polak batna e school building ketika building ka bala biang pura ba ban bu ya ka building joka secondary joka apa primary lu lala nak kan dia polak itu ki college le ki ba ki seng college ki batang apa level ta amasai ka building tinggal ko ban kentu yaki shlong ba kam tab yaki managing committee jok ni school baki ki de ban lang ke ba pe mo ban fikir ban pe ba kinu ki ba yo ban snai ke school la kalong ki contractor simet ne ki group ne ki consultant ne ki company ke ba snai ni school baki managing committee ba kisnang ki de ban pe khnang ba kinu ki ba yo ban snai ke ni school ki de ban pelok ya ke ni kan yo polak tangka nhiều phô lọc tengkah. Ni jadi kileman nyep tiap ka jengcai kalau hador kom tenrei
aku akan kentu ya kita kita tip mah sepangki building sepangki baju try kau kenya pelam kenang ba kanam dan kanu gundu ka jing mo ke jing dak thormor kanam dan kanu gundu ka jing sna tangda yo ba la sa yo du nyo phola sna ki kamera patang ana lai kamera mo ide man tip ki pa ba ke de belong aware ya kan ni snong ke de belong aware ya kan ni ki kenhun ba pe ke de belong aware ya kan ni kenang ba kan ni kanyo phola kan ni hok man pentri hok kat kum kin ni ka sanction kepala sanction nak Sorkar kaba kawi ka bang humannya kalau menjo polak raja kraspak pra penjo tengka te ide tai muka bangun ke pot te renga ke kuat mengkepak lu ya ka Sorkar ya ka education ba hakisna pemana pelam lu ya kini school deficit sekolah dak don lu ki school ki bala send dak kisnong ki bala yo opening permission ni kinang hak bagi kata ka ki private school kini ki school kelas syakri shipo khasan arposnem ndai kisnong kip siwi ya ketulap ke building lu kha masnahi tak ba ke jika pergi ai kumju ke mai kini government school data ka Sorkar ka don kan di Pisa pelam sikini ki private school ki ngamong ki school basen ki rushiman lagi basen de kisnong mo basen de kisnong ta ba ki berang hapsa para hakim kita ki private school dan ki private system tama ki di school bat ki belayo ya ka opening permission di tahi ba ba ke por te nakleng jonga bangam kwa batukar maru masna ta school maru bayo ikata dan nyim ka batukar kata kajin kwa nyoy kalong ba lamno no kasakan pe lam kai no kajin per hadu akusan lai po tali te ka kam soi hap te kam soi hap tinga kwa bakasukan pe lam yum kata komiti ya kisnong bakim dei basukmen balayo o layo nyi folak ya kan ka school ke jongi dia pe lu dewan no kena pe ngo kena pe siar lang nang ba kan di Pisa ka ba nyu phola ka di wat pentre kam hok nak ta ban tei ni ki building ni ki school ki jogi mentamo kan nak siok ni kasi kan ka list ngan sekren lu ba ka parti ki jogi mo na pele jo parti kala ban simlang ni kan ka kam nam ka di ka kam ba haba ka jelahi bor we sitan na kalian jonga komisi le kanam don model ihan endai na bersama ya kan ba ki ni ram jo parti ki jogi kan ba kan ka parti juga sip ya kan ikamat nomor kembang himennya tolong kiwe ki yo du lai ko pra lai pra teli ni pan yo tang riu yo teli kuntam ni ka Eastern West Kasil district kam de bodura ki kon ti skoda do pra puwe ti kita ki nyo phone ku pat ken le kum no mo mangara tiu do bul school ki long school ki bajot school ki la pai ki trum kala pai te kum kita de pe lang ke mo kan long ko ba la sia school Eastern West ni yo tang hatali ta kan lesi maka di kadika kam jo ka state government ka ba lesi kom ki no majungi ki badan ka assembly ki MLA ki jungi ki di banyak kran dia kini bad ka Sorkar kan ki ni kan ba government balai ba ka district ki jungi ki tang ini mo ka daw ka ki jing ki ba te nang lengan ko ka ma khule ru lesi ki school ki bala yo ru lesi ka di ki testom ki management committee kai sikya ji sang ban tip sa Sorkar ten dai nga ko na ka por ba ki district ki jongi ki don ki officer Jakarta Police mo ki sub divisional officer ki patip ki ni school ki bajat ki babun ki managing ti kala pha ki to nga tip babun ki managing committee ki shnong ki la pha ka ji tho sa ka tar Police ki district ki jongi ban pe dam ka school ki jongi ki komputer ni nya pe ki jing e pe kan du kai ka daw ba kalau Shiliang kan ni kan